Hello people, my name is Latifa, tukia Kongo, tarafani Fizi, mgeni wa Nyange. Hii ni Global TV, like, comment, share, ili wa kwanza kupata habari mbalimbali. Nyuma ya kamera, Moso Pro Enka. Nijena Kabido, nawaza mnaniona hapa kufatana na ile ma video yenye walitosha ya kusema ke mimi nimeenda ku M23. Na ndio maana mnaona tunasimama hapa. Ile video yote yenyewe mliona ya kusema tunaenda kwa M23 ile kwanza ni bongo. Na ndio nataka penda niambie wa Kongomani wote wabakie huru na ile maneno kama baliona ile video ni ya ule sego yangu ndio mwenye alifanya vile vitu vyenye hatujue. Siwezi enda hata ku M23 hata siku moja. Miaka yote nyinyi nimeshapigana na M23. Haiko leo tena ndio ninapaswa sema niende ku M23. Nimeshapigana siku za kutosha. Na ndio naambia wa Kongomani ile maneno kabisa waitoshe moroho ile ya kusema nienda ku M23. Na kwa hiyo wakati niko nasema tushaachana na yeye. Ule sego yangu tushaachana na yeye, ashabakia mu vyake na mimi sasa nishabakia mu vyangu. Na kama mnaona basoda wote niko nabo na ofisi wote wangu niko nabo, na kama ilikeka na ofisi yake kidogo hiyo benye alienda nabo. Lakini kwa sisi mwenyewe tunachita wa Kongomani hatuwezi enda kwa Mnyarwanda. Ndio maana mnatona tunasimama hapa. Na wanza yeye kukia kwangu alikuwa na chama yake mkotea Masisi. Sasa natoka Masisi akabomola chama ya General Karai, akabomola chama ya Gido, akabomola chama ya nani ya Luanda, na mwisho kwa mwisho yeye huyo anakuja bomola na FPP. Nikusema sisi hatuwezi toka hata kamwe, na ninatangazia wakubwa wote wa inji antuka ile kusema tumeenda ku M23 ile ni uongo mtupu. Na ile sisangasha watu kuona kale ka video na ile sinyatire na waza ile skani. Na mie kama ingekuwa mie hakungekosa kashe yangu ya chama, ingekuwa mimi nilitosha ile communique. Ile antuka na ninaomba usamaha kwa Kongomani wote, ile babakie kimya na tutaendelea kupigana na M23.